Da li ste do sada imali priliku da sarađujete, odnosno imate takvu vrstu podrške kao što ste imali sa Open? Nažalost, do sada nismo imali priliku da sarađujemo sa institucijama koje nam obezbeđuju višegodišnje finansiranje programa. Druga stvar koja nas brine je da li ćemo uvek uspeti da nađemo sredstva za naše projekte. Da bi vam dočarao 2019. godinu, pretočit ću je u jednu nedelju. Opens je nedeljno realizovao 28 aktivnosti. To su 4 aktivnosti dnevno, 1440 aktivnosti na godišnjem nivou. Novosadska vrata moraju i bit će širom otvorena. Za sve ljude dobre volje, za mlade pune energije, za one koje hoće menjaju stvari, za one koje veruju da stvari mogu biti bolje. To znači podrška, znači pomoć, znači mentorstvo, finansijska sigurnost u realizaciji kvalitetnih programa za mlade u Novom Sadu i za nas lično to znači i zadovoljstvo, znajući da je ono što mi radimo iz srca prepoznato kao nešto što je dobro, što je kvalitetno i što je korisno. Podrška institucije je vrlo važna na svim nivoima delovanja, daje sigurnost. Ovo je jako lako, ovo ja u motoru mogu da radim. Ovo je smešno. Konkurs je postojao i on je bio otvoren 2017. godine. Imali su pravo da se prijave sve organizacije koje rade sa mladima ili rade za mlade. Udruženje Čepom do osmeha je sprovelo projekat Gradonačelnik otvara vrata, uključimo se, i mi smo upravo i bili u tom sektoru omladinske politike i uvideli smo da mladi imaju problem da se povežu sa politikom. Subjekti omladinske politike jesu i te organizacije koje su zajedno sa Open Savezom sprovodile svoje pojedinačne projekte, a samim tim i jedan zajednički projekat koji se zove Omladinska prestonica. Aktivnost koju bi krovna organizacija mladih istakla jeste sam dijalog sa premijerkom. Zašto? Nakon godina napora mi smo uspeli da realizujemo aktivnost koju smatramo da je jako bitna, a to je dijalog mladih sa donosicima odluka. Sama titula mislim da je puno značila organizacijama u smislu da se osnaže, da dobiju na vidljivosti i da nekako ojačuju svoje kapacitete. Možemo da kažemo da za ove 3 godine naše udruženje poraslo od jedne volonterski organizovanog udruženja do jednog vrlo profesionalnog udruženja koji sada na visoko kvalitetan način radi za dobrobit LGBT zajednice u Novom Sadu i šire. Mi smo prosto hteli da pomognemo svim organizacijama civilnog društva da razviju neke nove veštine, da otvore svoje vidike po pitanju toga ko mogu da im budu partneri i da sve one kvalitetne programe koje zamisle mogu zapravo i da ostvare. Pokazalo se da je realizacija trogodišnjih programa izuzetno pozitivno uticala na rad same aktivnosti, a pogotovo kada je u pitanju regionalna saradnja i saradnja sa partnerima u Evropskoj uniji.
Udruženje za Ujedinjene nacije je realizovalo projekat Mladi i Ujedinjene nacije, Women Plus Plenum, koji je za ove 3 godine, koliko opet postoji, doveo preko 700 mladih ljudi u Novi Sad i iz 46 različitih zemalja, i to je bio jedan od prvih projekata u toj eri sjajnih projekata Opensa, koji je možda ostao zapamćen i upamćen po tome što su mladi svojim telima ispisali Opens na trgu u Novom Sadu. Mislim da je mnogo važan taj deo osnaživanja drugih organizacija, jer negde nije priča samo zbog nas ovde nastala, priča je zbog drugih ljudi sa kojima mi radimo i zbog tih organizacija koje su dobile priliku. Moja priča u Opensu počinje još kad sam bila volonter 2015. godine i eto od tada do dan danas sam tu na svakom događaju. Nakon 2-3 meseca volontiranja sam ušao zapravo u Opens team. Volonterski rad jeste prilika gde mladi na taj način direktno mogu da utiču i da pružaju podršku, odnosno da se uključe, da steknu neku vrstu iskustva u radu. Mislim da je ova podrška koja je dugoročnija zapravo bila sjajna stvar za NGO svet u Novom Sadu. Kada biciklističkom turom odemo do prostora u gradiću, pa pogledamo Kurubinu emisiju. Sad ću da pokažem svima! Onda u povratku vidimo kako je rodila urbana bašta u osnovnim školama, pa dok pripremamo sebi zdrav obrok, slušamo reinženjering emisiju, odlazimo na okrugli sto sa gradskim upravama i učimo o aktivnom participiranju. Posećujemo savetovališta, radionice i festivale i sve to u svom Novom Sadu. Sve ovo ne bismo uradili bez naših saradnika, 42 organizacije sa 46 trogodišnjih programa. Nama je Opens otvorio sva moguća vrata i gledali smo to da maksimalno iskoristimo. Niko osim nas mladih ne može da zna šta nama treba i zato mladi moraju da budu učesnici u donošenju odluka, jer samo na taj način možemo da poboljšamo svoj položaj ljudi.